Mai moa I whaasalangu tu sao, Samoa malana whainga palota luas furima. Ngā lurua whawhaalua le WT Media ma le ET Live. O le nei tau mawhainga, ua mawhauna whaatinoina ona o le langolongo mai o paanga nei. Hai komisio Peletania malona ofisa Yapia. Komisina o whainga palota malona ofisa. Samoa Commercial Bank. The SAB, Samoa Stationery and Books. Georgie's Rentals and Pizza. Sivafi, Native Events Hirage, Cookies by the Harbour, Malay Sampard, Farfatai Telelava. Ile swafa pa ia o le tua. O le e ona le malosi malapa. Le e alofa e whakapau. Ona o le pule au I le rolangi e le tua lea na o ia. E fio I mea umalava. Ma o le pulenga e whaao ngā ina e tangata Samoa. I to tonu o tua oi na whasinene mai I tula whanua le tua. O se tofi pa ia tu whasoro. Ona ua whaalia e taitai o Samoa le tatau. Ona avea Samoa ma malo totua tuto tasi. E whaawaina I lunga o talitonunga whaakelisiano. Tu maanga nuku o Samoa. Ma ona o le whono whaawai. E avea masui o tangata o Samoa. Wana whaafina ngaloina. Ia fausia se whaavae o le malo tuto tasi o Samoa. Ina ua iai I le malo le tatau o na whao ngā ina ana pulenga ma le pule whaatanga. E ala I sui filifilia o tangata. Ina ua iai le tatau o na whaamautuina I tangata uma. O alato waya tatau whawai. Ina ua iai le tūlanga pūlea, le whaaitu au, o le ami o tonu e tatau o na matua tau sia atotoa. Ma ina ua iai le whinangalo au tasi o Samoa. O lona tuto tasi, ma nā ia tatau. E tatau o na puipuia ia mali. O le mea lea, o I mātou o tangata Samoa, I la mātou whono whawae, I le nei aso 2.8 o katopa, afe iwa se lau 1.0. Ua mātou whao ngaina nei, whaia e avea matula whono, matuina ia I mātou, le nei whawae. O upu a mata, e to mua ai le whaavae, o le malo tuto tasi o Samoa. O le nā lava whaavae, na whaata tia tua a umavae I lea lavaso. Wa aveo se tūla whono si, e 5 taitai nai pulenga whaatemokalasi, o le malo tuto tasi o Samoa. E o mai lava I le so. O le whaavai lava le nā. Nana whaatonu le pāle mene na whaata ape I le no fua inga lona se fumalfitu. A whaata ape. Ua whaatonu mai e lea whaavai. Ia whai le whainga palo tatele le tunu. A o le imaea le toru masi e pei o na whasino mai le whaavai. Ua e ala whai le reitai au. Mato ua wholofa I ato e. Ma mato whaatalofa I ato e Samoa le tunu pele. O le so, o le tasi o tala e whaamau I le tala whaasolopito o lo malo tuto tasi. 2.5 o kuso le tausanga 2.5. Na whai iai le whiliwhili ngā le malo tuto tasi o Samoa ma tangata anu o Samoa. I le pale mene lona se furu valu o le a fau mai. E whaawawina, le si paia ingo le whainga malo, o le malo tuto tasi o Samoa.
ua mafu ai ona tatou penei tau fatalo fatu mai mo ngal tatou tulu iso se tafo le rangi o lo e mau mai le fasi le mo le tau se fo manisa tuala malo le usu le tau malole se fo man wien pa lauli le nei foi tai au e fe foi fa talofa ele mai moanga so tatou tulu le ngato samonei ia au ila tu lo mai mo mai so se tafo le lalangi ia awala foi fa sala longa tu sao ia po fa sala longa fa wau foi ia lo WT media fa pe foi mal ET live tuli lo in pea tau lo mango le fainga palota au Samoa e pe ona to faina ile nei aso lua se furu maliba le nei o aukuso ia ile tatou fo longa lua o lo limba ia manaia matau te le ia le fa vai le sa e fa tau wina ile nei tai au a matai tatou por kalame a palau ia ono le ina ia toe tatai mafo fa wala tulu ile mafo anga wa fo ile so ia ele o se fainga palota ia sa fai sa fo ele parliament ia ai pe le fainga palota ia sa fa sino mai fa vai le wa fo ile so lo o lo lima wala lo o lo on ole mana foi ole tau ni mai mo mai le tulu sa tuala tatu fo ye tua le ango le malosi ango le fa vai le fa to ina le o tatu pe nei ile lus lima moni lava ole so lus fulu o ko pela fi fla unus fulu na fa tu wai masi lima umato ina o kasedisi ole pepalea ole constitution lea Samoa be fia le umi ma le makua lo malo ko kasi le pepalea e lima ta inai a o tau fa ai uma le mea na mana tol por kalme tau na to mua fa ilo le tulu wala na tatu wo mai mata to fia le parte ona ole pule ale fa vai le wana tau mai Samoa ata apela o parlemene muli le no le fa vai le maria lo so na le tau to mua le tatu fa se longa o lona taua o le fasino manga le na mo tatu e o lona winga fe me le fa vai ata ampelo le parlemene Samoa o ko wi se tono le parlemene to fo ile antinu le taua la upule o fa nei sa wala ata apelo le parlemene to e fe sili ile atunu e ana le parlemene fai mai la auto filinga ta au ta uminin ta no le mele nei mana tu foi le fata pe no le parlemene le wa ma foi le fainga palo to fato to pele snap election na e ai na tau to ia na tau to le mele ono le manatu o le komsino fainga palo ta o le temi wa vave ai sa pole lo na taofi ile foi no melo tangata le stala o sauni palo ta le na ma foi ta fa matala le mele e to manino le tu le na mana tuar komisina o le ata talo i le whamsinonga maulunga. O le whamsinonga maulunga e tū mare pelu e leo ina le whabai lena matali ta whasalau ni tau. Le na whisidi e le komisina, whamole mole le whamsinonga maulunga o leo te ilo le tū la fon o le whabai le whamai. Whai le palo kai konga le pilo kala. Ai na o le whisidi pe ma whai sa o tō whatananga whale tū la fono na to po tu se ono vai aso ina ia lava tapena de skala lenga ve vese ngi ai va tul fam sinong maulunga fam sinong maulunga wono tio matulima e ngole pepa le na fai to ina le masai ne to ina la subus flu valu okto pele frons fulu wono ti ai malima fam sinong maulunga ele ai se matu ele se mako me fa popo le se mako me ko ese o foi le tatu pal ia va ai le ator me le sa le na lo la lenga ya lo male tunu ino mai ale male lenga lo ia male na fiong ile ma malo walo ia o le aso luas ful male vo kuso luas lima o le aso ato faina le na o le fainga pa lo ta Samoa faia ila lo marianga na fiong ile ma malo na fiong atu male fano ba le to swalo vi lua le la pa ko pege ni ga ni au tala kan me Kelelo ya esa ko ko eu fia down ne eu fia down ne as a citizen ole tangata ngo Samoa wo fia wa fatino la waya tau le opore le fa vai lo waya tau e failo leo ile filia o tai
e o i le palemene lona sefulu ma le valu le ala tofi le atunu le aso o lona tau na ia ai le ngata foi le palaudi ia ole official commission fenga palot maria ma pesa tau a fua ia le tu lalo le official markom sinda ono le tu lango uti le time ai pe fa ko a pasile ki ke mane limba fe bon tupu ila tu restal wa mane tu tupu le mele o la fa nga solo le ngan wenga restal ya o se lo ifo isa ye le commission ma le official le commission fenga palot le uti le time le sa nga lu mai ai ya awaya le tu fa tsi le tatu nga luenga le a utino mai le so alona le leifo o le na mea o fa mai fa msilonga no o fa le fenga pero kalo ka mira failo oina na o mai ai lo tangata e au no ma le fa tari tari wa pen mai le so no sa kwal e Camilo kwal kom singa mal nga office ala fa ya fe awar ka e nga sau mo le male nga sau mal fa nga fa no fa ida so o mai lo male tunu o le mea le night tau na yai e au no male tato fa tari tari i sui kau vai o mai ave wala nga wa kapu le mea o mai lo ko ngule skala langa o la tou mata fa yoile tato tanga palota o le tatou tafa yoile o le mali fo io le tu langa le wai pe o le to telo nixo le tunu o la tu si la fia le vai ngale ta ampelo le palemene ta sia le mela u ma fo wai la to palota la tunu wa le sa uta wai le tatou por kala mele solu pe o le temi tonu le sa to e nga solo mai e le restala ya nga restala tu mu wai fa le restal ina o ta apere palemene o se tasila vai ngata o la fo isi le fia le tunu o le taiao le nei seunga o le taiao le nei e whapitoa i a te oe le tangata parota oe le tangata parota lela matala no atuai o le taiao le nei e mo oe e le mo sui te uva e le mo le komiti e le o le makanga ngō kupe e le o le komisi ngō whainga paloka o le taiao le nei o le tangata pitu sidi le tau o le taiao le nei o oe le tangata palota ua le sitala e tatau ona e palota i le aso lenei o lau palota i le aso lenei ona o le ua whaasino le whaavai o oe e whaia le filifilinga o sui o le palemene o le malo o Samos. e whaatalo whantu le mai moanga so tantu o tunu le nei fwoi tau o fiafi ele tau urunga ino le tantu por kalame le nei whainga palota sa moa lua o lua limba o ama whai ona au inatu ono le angale le mai o tantu lango o tu e peo na yele official commission whainga palota wha be foi ia male hai komisina Peritania i Samoa o ama whai ona ia whaatu peina le nei por kalame matu ina tu mota malawa wale mai moanga le atunu iso se au ondanga ya ele ngata le TV tasi Samoa o le NUS TV o le TV Iva ya fa pe fo i male Facebook kale malo fa pe fo i male ET Live male WT Media fa talo fa tuai ya ele mai moanga so tanto tunu iso se tafa le o tanto o mai ele tawur ngoi no tanto por klame e pe ona ele ne fo ya fiafi o le o mai a whainga pālota so tanto o tunu o e peiona. Iai whātalo watu fwoi tō le paile, nei wanga le whiawhi mālo, ora soi fua manuia? Ia, soi fua manuia reo whionga se unga mai wasa ile nei fwoi whainga o le whiawhi ia o le fwoi ua matau atu o au le lei mailo la e ile nei a whiawhi. Lanu sama. Ia, mana tō le ua, leo tō e pōma le e le sila fia ma le mai mo mea la tunu o le ua tau runga le whainga pālota so tanto o tunu. Au le aunga ma le wha mo le tantu Port Kalami. Ina ia wha lau i loa ma ta upu ma wha mtalanga sao mai le official commission whainga pālota e tā pena iai oe le tangata pālota a wale tantu whainga pālota e pela foi ona. Iai manat foi sante le tā ua le tantu Port Kalami au tā pena ili tantu watunu e pe ona iela na whainga filfiling.
Ia o le tūlanga lava le nā, o le pe lava o le whaamamafa lava ia na taula uma ia la tātou ia waai ia. Ia o whaamaunga uma ma whaamatalanga, e mai sao lava e le official komsina o whainga pālota. Mantua foi se unga o le tūlanga le ne e maa e ane le pālota. O matua i le longa se finangalo lea, se finangalo lea, se manato lea, ia o le vaai ma le whaawinganga i lea, ese uma. Ia e pe o le whaamamue lava, ia pe on tātou anga ia o a uma lava whaamaunga, sao lava, ia anga i me le official komisi o whainga pālota. Ia moni lava, me se lava i lungo tātou penga ta whai langi, ia e tofu lava lea malana whaitaunga, ia o le whaitaunga fo ia lea. Ia e tā ua ia le mai mua mai o le tātou watuno, i nisi foi, ia o whaamomonga ia po o le Aotelenga, ia sa ia le tātou whainga whilinga, iwa se furuma le fitu afe, se lau se furuma le tasi tangata pālota, i tumalo e lima se fulu, i tumalo pālota e peo na e manatua, tasi li tātou i tumalo le asa le se pālota na whaatinoina. Iwa se furu afe whaase lau a male tolu tangata, ia na whaia lantou pālota. Valu se furu iwa afe, valu se lau tolu se furu male tasi pālota whaao ngā ina. Valu se furu afe, tolu se lau male tasi tangata na pālota tātou whainga pālota tele, o le tolu afe iwa se lau se furu tolu. Lea sa pālota tātou whainga pālota mua. Ia male lima afe, ono se lau se furu male fitu, o i lantou o le sa pālota tātou whainga pālota whaapitoa tole pai. Ia e fitu la vaenga sa whaapea na vai i ele whainga whilinga, ia i fitu vaenga whaupwhai. E pei la vaenga whaupwhai le fast, ia po le whaatuatua i le tua sa mo watasi. Ia o le vaenga whaupwhai e puipuia ia tatau o tangata le HRPP, ia o le Samoa ua poto, ia le ngata ili nā o le Samoa Labour. O le vaenga whaupwhai e le tūmua Mapule Republic Reform Party po o le TPRRP, ia o le vaenga whaupwhai e le CDRP, ia ma le vaenga fo ia sa tauwa tūto tasi ia po le au independence. Ia e se lau valu se furu fitu, ia sui tau wa antoa lava lesa tau wali tātou whainga pālota. Fitu se furu maletasi a tātou sui tau wa me le moteli salawhai i tūmalo e lua se fulu. Se lau se furu wono tātou sui tau vai upolu nei. Ia lesa tau vai a tātou tūmalo e tolu se fulu. Se lau wono se furu maletasi, ia ila tau o lii, ia male lua se furu wono tamaitai. Lea sa tau vai le tātou whainga pālota e peo na iele nei tau sanga tole pai. Mata watu luas fulono tamaitai e whai lava si tō telefo o tamaitai sa whapeo na tau sinio. Ia pena tau vai le whainga pālota lona winga o loo anga ia la inunga le women power, the strength of a woman i tūlanga fo ia po ai ata tau o tinama tamaitai. Ia mana tō lea sa wha mawina le whainga pālota le nei le tō tele o tamaitai lua se furumale o no peitai. Ia na o le tō lima tamaitai lea sa wha manu ia na mai. Ia le tātou whainga whilinga le nei tau sanga. Ia, malo lava. Ia te lola o atu lisi whainga whilinga wo atu tō spuru matau tu vai. Uia i lea. Ia o nisi o whai unga fo ia o le tātou whainga pālota. Vai maunga mua lena malo mai ia pāunga te o mata vui tala le pāunga vaenga whaupawhai le fast. Manu malo la, tolu su whapasene ia pālota. Ia ole tu malo vai monga lua, ia lesa whitwhilia mai eile na tae Victor whafo i ta mapua HRPP, manu malo mai le 5% o pālota. Vai monga tolu o tai o ali i seu fiti ai masu o le HRPP, manu malo tolu 5% pālota. E tu malo vai monga wha, 5 grama tu alau le lei HRPP, manu malo mai le wha se 5% o pālota. Whaleata numero mua, whaumuina o papo so nai o eti o le HRPP, manu malo tolu sutasi % pālota. E tu malo whaleata tolu le ala i le pule rimoni ai afi HRPP, manu malo le 5% o pālota. Whaleata wha ale vena ale o le fast, manu malo ono se 10% pālota. Sanga ngatasi, manu malo mai elo au sola male malo kene te sio HRPP, manu malo le ono se 10% o pālota. Sanga ngalua, fata Ryan Schuster o le fast, manu malo tolu su 5% pālota. Sanga ngatolu, sala polo tuala poto o le fast, manu malo le tolu se 10% o pālota. Sanga ngawha, le fue, perenice, le levanga o le HRPP, manu malo 5% pālota.
A ana lo fitasi fe solai a pulu tu si uputu inga malo le fast. Manu malo le fast furu fitu pasene o palota. A ana lo fi numero lua, ai ono Alec Ekeroma, fast, manu malo, fast fu 5% o palota. E tu maloa ana lo fitolu, ana sianta, tanuwasa, valilio, tanuwasa peto le fast. Manu malo le 5% o palota. A ana lo fi fa, afa masanga, leone, mati, va ili masame o le fast, manu malo 5% o palota. A inga le tai, au apa au mulipola a loita fua mulipola le fast, manu malo le fast furutasi pasene o palota. Fale la tai masama tau, lupe matasila ngalumale mana tolo ngata le HRPP, manu malo 5% palota. Le fanga mafale a se la, masina lupe le atua vau makesi pisi o le fast, manu malo le fast furutolu pasene o palota. Sa fata numero mua, seve tei fui maono le fast, manu malo fasu 5% o palota. Sa fatalua tu ia pua fuatongi le toa HRPP, manu malo le fast furutasi pasene o palota. Si umu, faalongo asuao kapeliele le lua faalongo independent, manu malo 5% palota. Fale alili tasi to e lupe maui autele po mulinuku one semo le fast, manu malo le 5% o palota. Fale alili lua, fui maono maiava tito a safo le fast, manu malo 5% palota. Loto fanga fia me Naomi mata afole SUP, manu malo le 5% o palota. Le pa, tuila epa, lupe soli ai sa ilele maliele ngaoi, HRPP, manu malo 5% o palota. I tu malo le panta i tupa i lunga tau fua Edmund tau fua le fast, manu malo le fast furu 5% o palota. A le pata i lalo, fale o mawaenga titi mai tafua o le SUP, manu malo 3% o palota. Ba au fono ti, mau uati i fale si osi poe mai independent, manu malo le 5% o palota. Ano a maa mua, moe faa wo Julius a kui tafunai o le fast, manu malo 5% o palota. Ano a maalua la uofo fonotoe nua fesilipia la uofo HRPP, manu malo le 5% o palota. Faasale le anga mua, le ati nganga, mata fa, la wina i inga o le fast, manu malo 5% o palota. Faasale le angalua, vaailua senetenari sa mau HRPP, manu malo le 3% o palota. Faasale le anga tolu, namu lau ulu, papalii, leota, sami leota, HRPP, manu malo 5% o palota. Faasale le angafa, te ato ala pe anto le fast, manu malo le 5% o palota. Faasale le anga 5, vui i inga sione i inga o le fast, manu malo 5% o palota. Nganga i monga tasi, vaawao salu malo lo fipo le fast, manu malo le 3% o palota. Nganga e maunga le lua, se wa muli, le tuunga, fasi toma o le fast, manu malo 5% o palota. Nganga i fo monga tasi, la vea Solomona Paulo le fast, manu malo le fast 10% o palota. Nganga i fo maunga lua, o fo isala lilo tuu Yoane o le fast, manu malo 13% o palota. Nganga i fo monga tolu, la auli ale mali toa polanta i vau fosi o le fast, manu malo le 10% o palota. Vaisingano mua, amituanai, malolo, tau tofi Roma o le fast, manu malo 5% palota. Vaisingano lua, moto puaa Seve Henry Afereti papali independent, manu malo le fast 2% o palota. Fale a lupo a e au tima le vaise eta HRPP, manu malo 5% palota. Ala tau e sifo, teitu ave la faitele valo anga ta atiti yono le fast, manu malo le 5% o palota. Sa lenga mua, tila fono David Hunter o le fast, manu malo 5% palota. Sa lenga lua, le lua sangato ka reni o le fast, manu malo le 5% o palota. Palauli mua, mulipola ana rosa ale molio o le fast,
Manu malo fasu tolu pasene o palota. Palau li lua, fiu whaola tane, Bonifacio Vasa Independent, manu malo le tolu se furu wono pasene o palota. Satupa itea, asiata tavui tafu salevao o le fast, manu malo fasu tolu pasene o palota. Palau li tolu, aiolu potea, misa toni aiolu po le fast, manu malo le 5 se furu walu pasene o palota. Ia, ma faleata lua, le atinuu Wayne Soialo le SUP, le I whaia se whainga palota. Ia, peio tanto I tu malo na e 5 se fulu, ia ma suita wa filifilia mai, ia whapea fo I ma pasene sao la tau mawaina, ia I tangata palota e peio na iai, ia I tu malo te tasi, ia ua manino e foi, ia le mai moanga so tanto waturu, ia e peio na iai. Ia antato vaenga atato suita o vantai to tasi a ole au te lenga I peio na ia tato whainga whiwhilinga le nei tu sanga ia o palota sa mawaina le fast o le atoanga palota e toru se furu ono afe fitu se lau mare fitu o palota sa mawaina le HRPP toru se furu toru afe fa se fulu o le independent se furu mare tasi afe lua se lau lua se furu wiva o le SUP fitu wafe fitu se lau fase furu le ono. O le SLP afe fase furu lua. TPRRP e fase furu lua. Ia ma le CTRP lua se furu 5 le au whainga palota sao lato maua. Ile tanto whainga palota to le pai. Ia, malufa fitai, malufa I fonga. Ia, ai ole tūlanga lava ia le nā lo tauto mai ai, ona ole whaitau ngā lo, ia lava le nā lo na winga ole whaiunga lava le nā, ele lava sesi whaiunga. A le tau mātau atu, stasi le nei o whainga pālota matau tia, fo I matu matie. Ona ole tau mātau, ole fast lava ia, po le whatuatua I le atua sa mo o tasi, e tolu sefulu lena manu malo mai ai, o sui la ia whapea toa se fulu ma le lua sui tuai. Ai to a se fulu ma le valu. Sui fo ia, sui fo. Ta mei le I le HRPP o le tau mātau atu se fulu ma le wha, to a ono le au tuai. Ia ai to a valu le au fo. Ia waanga ia sui tau wā. Ia sau mai I le SUP, e to tolu. Ia o ila tau asa iai mua. Ia ai me se fo ila le waanga ia na tau wā mai tu to tasi e to wha. Ia e to tasi le sui tuai. Ia o le si waanga e to tolu. E fo. Ia, pe o lautala le sa whaito le pai e tu mati e ia le fo I whainga whiwhiringa pe o na iesho tātou tunu. Ia wale tele lavo tātou whainga whiwhiringa pe au mai ale numero e to tele la tu sui tuai. Ia nai lo sui fo. Ia wa ese foi. Ia lea whainga whiwhiringa sio tātou tunu li to tele o sui fo. Ai mai se lava. I le vaenga wha umpu whai ia le fast. Ia o le tele lavo e tu malone. O tu malo le mo tele sana whai. Ia whapea fo ia le tātou vaenga tūtua tasi. Whaisi toa tele o tātou vaenga tūtua tasi lea santau vā le tātou whainga whiwhiringa. Ia pe o nei ele nei tau sanga. Ia ese umalawa manatu o tangata ia mao lātou mawhauwhonga fo isa ia le tātou whainga whiwhiringa. Ia o le tali le nā. E pe o na tali mai eisi o tātou o tunu tole pai. Ia o le tūraro ta oto ai. O nau e tau whai ese umalawa manatu. Ai mai se lama whina ngalo. Na pauale me ele I mānai a tedi. Ona o nisi fo I manatu fo I o lo momoli mai ai ia le malosi fo I o whaamtalanga ma whaupunga fo I e talafo. Ia lai whaatino lava le ngā luenga lātou a mātau atu fo I whaatino ngā luenga le ofisa le komsino whai ngā pālota I le ngata I le nā I o ali malo le malo. I o le whai lau whaamaoni e mer komsino o mata ngā luenga o leo leo. Ia saunga le mume uma. E leise ni whaalawe e lama ni tūlanga onga fo I lea. E ono tūla I mai ai pe wā afia se soi fua ses. Ia, moni lava, tele lava santa pisa le amatanga o tātou whainga pālota ia while mu. Ia le lava santa tātou le tātou whainga whiwhiringa. Lei lava se menga ngā se sa while mu. Ia le whainga whiwhiringa so tātou. Tunu o lea tātou wa ngā isina tātou malo. Longa foi mai, na mai mōleo lo tātou. Tunu ia whaatala nuanga male so uporo official komisio whainga pālota.
whawhira ku pa i o kako whasara lau ia mai latu fo i tu stala ni tai fo vi ele lo fa malanga leo le tua ai longa ko whale lei sa i rio ko fa makalanga fu ia uira ia ia le i buka ko ni tai fo mo silfia o le election period lenga maka mai la so suta so Julai e mai a le ngei i le aso ngei 5 o Septemba ka morunga ngā ruenga o le o le whaitau ngā lo ia o le whainga paroka i porkarame le ofisang whaka oko e vai aso ako e mai ai ko e mai a ngi le so pe kai o le lei o whakingongo ngā ruenga le ofisa ma le solonga le lei o langlango a whairo kusi o sui kauwa, lenga mai e le whai kau nganga ngafi. Ia, le ala ua ta pena nei le whasalaunga lo fisa alo ia. Sa ngel komisinga kui ngā kui lungo wale si whasalau. Ia, i le taunu unga o le whai kau ngā lo ia kako whai ngā pāroka. Whai kau ngā lo ia ngā. Sa ngel komisinga o le whai kau ngā lo ia ngā. Kusa i mar ngā ruenga sa whatino. O le porkalamea ia ngā kuu sa fatino fa pe mai le fa ka ngalo ini la su fa lele ia un kuinga kula ia o le ko pe ko fa fo ile polo inga le ma malu le malo ila so fua ia le la wa mai al ngal wenga anga ngafi ia o le la sa fe so kai ia ma ko ofisa ile fionga le malu fa tu si le fionga la am malu le malo ia pe mo se ava no ia o nga fa o ku le nei ile ko fa fo ile polo inga ile am malu le malo o le ngaruenga muri anga o ofisa ngai o fafo inga o le polo inga le ama malu ia wa mai a inga ruenga o ofisa ngai le whainga paroka le tunu e ko la puro le whainga menga ia wa inga whakongkom patele ko puro le i le kero whasea ia Ele aso no fale com nada de só tinha um gato. Ok. Kaukinga pa u lau kilo lau fenga venga le kumeto lau fenga fa que um gato. Ele não fale tudo. Eu fui lá no picola. Mas fa ficar vai o cole. Fa ficar foi de TB9. TB1. Ja, mas foi o kuma NUS. Ni mau ko ma bai le nganganda o le si fa la ka o le mo a ku fa tim karasi o le ma ku foi e ko lua fa la o ma lo fa nga ma lo ia palmine mo le famsuno a fa la mu la ma fa la ka o le ku ska ma la fa sala e ka o ko ma ka ku o ko check and balance o le fa nga ma lo palmine famsuno i ma ko nga lu nga fa pena kau ai lo ko ngala ko sira fo i sa ko ngala ko pe au ko sa lo ko pa wal meleng fa ya abung e pu e se pe pa lo ko ngai o tu la fo no ngi me pa lo kai e fa li lo me fo ngai fa li lo o ku la fo fa au lo nga ngi me fa nga pa lo le fo nga kala la ngo republic e o mai ai ya le nga ai va ka ko me mai ra so fu ka ra so nga ya le fo ya mai ta wina ya sa ko ska i fo ya ma i kula fo fo in ka ko ka longo ai fo ma fa ka ko mo yu ya ele ya se me i son ako ko ya me u puara tunu ule ele se ka ka ya ko so ba ya ka me fa le ko ngo a fa le ko nga ya va venga fo fa le ko nga ya va venga on fa ise fo ai la wa mo ma le nga ruenga ya le fa tingo lo fisa ngai il deployment ya marka po ingol nga wenga fai kua mar ko mai ko kong le mai lai kong i nga ka ngaka le ofisa ngi len fatingo ya la wa a fo i fa ko nga i ka ngaka le fai mai pe le wa ni fo ya le ma fa le fai mai ya on ko fai ya le mai le sa fo ya fam kala nga fo fai nga wenga le ofisa ngi o le nga ya le wo ma mai ka ko nga wenga vi ya le ako vai foi makonga luenga fai e momua ka ko kakao e sa me ka kakao e a mai ma fango le ia ka ko ma fo mo lo manga fa tingo ka ko nga luenga
me mo ko ya venga mo ko fa kai fo ya ke ko fa kai ke le mo ka ko ka tsia fa aba ya per ka ko ma fa e ka ko nga ruanga fai ya i se me fo fa ba ko lo ko au ke lo nga le ko ya se ka fa lo nga e ko fa al sie le ni ka ko pa elections ya ya fa ba la ka ma fa nga ko ba la ko fa ka fa lo nga ele to foi me le tanto por calamele ne va ngola fefe lo ua ma fa te se tuai ma le so upolo officer commisso fenga pa lota le fenga se muntafa ma lolo lima vai pule fa ma lo se muntafa le ne fa fa ma lo foi ya le nganu lue nganu nga sao to fita itunga ye le nava yaso ya mana to foi le fa to maua ia se malo longa le ina ua mai ona lawalo ia le tanto fenga feeling be ona ye le ni to sang after telea seu ko mai vasa ba lo fo ile se fo ban wel ni vai nga le tato por klame ya mana to tato uma tato ngal lo fa ta sila vai te pe na ngol ni fa moi ya pe a fo ya tato por klame mai le stala ya sa wo te pe na ngol fa nga palo to ye le wo o mer te bri nei ya sa ola vale sa ro fo ya o mo sina to ala ititi nei te mi sina malo longa ya ile mai ai o tato fa moi pe ona yai ya ile la fo iva ya so ya fa malo la fo si tatu tunu fa fonga mana mai mo mai fo ile vai ngor tatu por kolam ya sa mun tafo le u mai on ma to lo wina ma to le pai ya ilan to fo le u fil mai tu malo lima se fulu or so tatu tunu ya se vangana ia le tu malo tasi le sa le fa ya se fa nga palo to le fo u manino ile tunu ya ilan to le u fil mai tu malo tasi ya to tele sui fo sa le ya e tanto pati mese la voi le pati le fast ole va ai le na ia ile mai au le feitanga lo ia wa na le mai ar feitanga lo ia ele mautu lo ia le tilo fo office ia le mali fo ia se ko mai va se fa fo ka le tudo e mo ia le tati tonu i office ai fa pe ngi ke mi umol te mi le mo le unga kusi e ta tele i loa e ka ki la kurfa le FMI ma ko ainga le ma ko fa sorry o sili ya su ya le fa oi ya o le unga nga denga ye nga yes foi le o nei e ka ke lo o muri ka i le tulanga foi le la disi la vai le fa ti nongo nga lo nga la to wia ai na o mo lo la fa te nga lo ia o ina lo la le pe ona fa to ata o to mai ai mo te tilo ia sa o le le ele nga to le telo le numero o sui o le fast ia ai o le telefo o sui nei ia e o le latu te mua le mo fa mani ina mai ai ia inu fola to i tu malo e pia foi ona iai HRPP e iai foi latu sui fo le o iai o te mua foi nei ia ua fa pe ona sa mai fenga filinga a ola tu fo ia i tu malo e pe ona iai fa ta se la tatu sui tu to ta si le tu to ta ia fo ia sui e pe ona iai latu te mua fo ua fa pe ona tau vai ia pe ona tu langa le na o tilo iai ile lisi le sa lua to lo wina nei ai ole tau wa fo nei te mi ia ma fa fo tatu tunu e ole te mi la le nei ia o mai anga luenga ofisa fa inga palota ala ile te pena ino le palota male fai o le palota wa pe yo o tu te tele lava ia o le fito i tonu e ngaluenga le officer commission fa inga palota o le fa resita la ina o tangata ina ia palota male te pena ina o le fa inga palota pe ona tato iai o le winga la fa mtalanga wa uma ia ngaluenga fa officer ono le wa mai ona momoli ia le mai tau sa o mai le polo inga le au le malo na polo inga le sa o mai le se fulo o yuni o tau sanga le nei ia so se futa si do yuni au mai fa sala ngal komisina ia fa tu langa mai ai ia le polo inga le fa tino ngal polo inga le sa au mai le au le malo ia ala lai tu langa fu le aso o le fa si sidanga le komisina o le aso fa muta ile le stala ia o le aso fa uroi sui tau va fa ngati fa luido sui tau va o le aso te tala ia fa la wiloa le aso te puni ai le aso fa u i tuori sua fo sui tau va nga umala wana le sa tato ia ia ma le aso lo fa tino ia palo ta mua palo ta rona lua
ia ma le se tau to fa fo ia le tali o le polo inga ia ale ao le malo le sa o mai ia mai tau lana au mai o le polo inga le ao le malo o le tapua i ro le ao le malo ia fa tali po le ale te mila ava to se tali o na polo inga sira fia lava o le aso tofi le sa mai ale le ia loa ia fai tau ngalo ia o le tatou fai ngā palo te pi ona iai ia as farile loa ia ona tu ina tu lo o le tali le o le polo inga o le ale tali o le ave le komisino fai ngā palota o sua fa uma lava o sui fai pule o filifili o la to i tu malo ia le nto fa fo ile as farile la pe ona iai le fo ila ua sile lunga le tu la o le ofisa nei ia la ua au mai ia le fasil silanga ua saini mai le ao le fiongo ile ao le malo ua ia taria lo ia le ia le tali o lan poro inga le na au mai e pe ila o le fa pupunga le o le vaenga atoa le o le ngaluenga le sa tu ina mai o le sa polo i mai ile ao le malo e fa atino le ua uma le o te fa fo ia tu le tali o na polo inga ia le fo au mai ma ua aloa ia le iai ia sui fai pule e lima sefulutas ia tatou i tu malo ia asilasila foʻi la i le tulaga foʻi lele o le faalauiloa mai e le fioga i le ao le malo ona e au mai ese lava lana tali i tumalo e lima sefulu le sa fea latou i faiga palota au mai ese lana tali e faailoa mai ai le sui le sa i faia se faiga palota e le o tuu faatasia i le lima sefulu le sa fai le faiga palota na fai e pousa tuluga le itulau e le office ona e vatu ese foʻi lele ia le faamaninoga o le talia alo ia le ao le malo ia o le tulaga o galuega ia sa faatino i le office o le komisi o faiga palota o le taimi lava la e toe faafoʻi ai ia le tali o le poloaʻiga talia i le ao le malo uma loʻiga ma le galuega ale office o le komisi o faiga palota ia le faapea laʻauma ia o ga kapakelo la ia lea e uma ia e faatalitali le ofisa le ua o isi vaega ia lea o le a tatou tilotilo ia peiai ia ni faamasinoga tau palota ae po lea foʻi la le taunuuga ia o iai na faamasinoga pe aiai ia a peiai lani tumalo e toe faini palota laiti ia ona tapena foʻi lea o le ofisa i le tulaga lenā o le tapenaga o ni palota laiti le isi vaega o lea lava ele o taʻua lava le taimi lenei e na o le lima sui tamaʻitaʻi o lea ua maeʻa le faitaugalo ia o le tatou faiga palota lea ua mautinoa o latou lufo i le palemene ia a o le tulaga foʻi o le 10% ma le faaiʻuga le faamasinoga i tauonaono ia sui tamaʻitaʻi o le i tono o le palemene ia e lē o taitai ona o le taimi e taʻua ai lenā vaega o le laasaga muamua le ua uma i le taimi lenei ia ai faagasolo la ia vaega na e tau faapuʻupuʻuna le tala a faapea la e uma pe a faapea uma ai leai ia ni leini faamasinoga foʻi ia o faiga palota lona uiga laavave ona aumai le laavave na auma tagofia le tulafono le o le 10% ai a faapea uma tatou tilotilo le isi lua vai aso le iga o le 10 aso le lumana pe iai ni tagi foʻi le e faaulu ia on ta upula na me tau faamasinoga wa pe ono fai atu le wa uma galuega le ofisa lava ia o faiga palota me tau faamasinoga mea na le ofisa faamasinoga ia o mea foʻi e tau faipule o i le faipule ua fia na paiaʻiga o i le faipule lē fou ma tulaga faapena mea na le ofisa o le fono ia o latou e maua faamaumauga na ae a faapea la iai ni faamasinoga ia e tatou te faatali loa la seʻi uma ia faamasinoga tapena palota laiti pe au mai faamasinoga i ni palota laiti e fai se iloga ala e uma ia tatou palota laiti faagasolo ae lē atoa lava le ono tinā i tono le palemene o tamaʻitaʻi ia ona faatoʻa tagofia loa lele o le tulafono lo le 10% auae alana tuu se uma palota laiti nei te o tau vai se tinā ina ae sao mai ai palota laiti ia atoa loa leo le ono ona lē tagofia lava leo lenā vaega o le tulafono ae pei o sina o tetelega lenā ia o le tulaga uai galuega le ofisa le sa faatino ia i le nei te miumi afua foʻi le iai seuga mai vasa tapenaga le ofisa lani tapena e lua tausaga a perilo le tausaga ni teʻana ia a perilo le tausaga lenei a perilo le tausaga lenei perilo le tausaga fou fai lo le palota ia a lua vave le palota totonu la o le mai le lua tausaga lena toe amai ai toe tapena i tonu o le tolu masina lena i le palota lenei temu nei ua au mai uma i tonu ia tapenaga a le ofisa
ia i le whaatinonga le pālota leo ia i nei ia vi ia le li i wai umale manuia e ui le puupu o le te mile toi au mai e ta pena i lo le pālota ia o lea lavana mawhai ona whaatino ia ona o le lava tā pena o le ofisa e meise o tūlanga umasa tā pena ia ai meise fo e mamalu le tātou tunu leanga o le mamalu le tātou tunu le whai e whitwhiringa o tātou sui ia ua malo mai ia po o sunga fo i whai pule le sa manu malo mai ia whainga whitwhiringa i tū malo ta itas Malo whaftai se muntafa ia atonu a manino ia lewa i niu e peona e talanoa ma whaamal malama fo e wai le mai moanga le atunu ia ma le temi fo i whako a koe mi ngoi ai ia le ngā le official commission whainga pālota e pera fo i ona e ta ua ia o le nofonga le sa whai e le tātou ngā ruenga ia ele oso nofonga tū mau le tātou official a where whamoe moe toi me le tātou ngā ruenga al tātou official lona nofonga utu o le vai so fowe a mate unto e tā pena mai ia le ofisa o le whaamoe moe ia u tau vut vesiri le mo le sira fia le tātou o tunu o le asolulu le vai so fowe tau o na mātou o ese mai e loa ma le nofoanga le sao mātou whaonga inga le teimile nei lona winga a mai mo me fwere tātou o tunu ia i mata upua ia tau le e fia fea ile ofisa nei ngai atu pea i tona i mātou le asonga fua ia ma le asolua ia ma le asolulu wai mo ia o le asolulu la talaita ia o tu vui toe whailita penanga o ofisa lai muri no lona winga ia po le vai aso i ona tua a matalua ona e anga ia tu muri no ia pea ia ni mata upu e tau fia fisiringi ai pe mana o ia whailita soani ale ofisa o le tūlanga tāu na ia i le fui vaenga o le whaafonga mana mai mo mai ale atunu Paftai se muntafa manino manato le ua manino le mai mo mai le tunu tūlanga umba ia e pe ona ia le tanto whaatalandonga ma le so upolo official commission whainga pālota i le tanto Port Kalambe le neia fiafio le tele lava vaenga ia a whaanga solo i le tanto whainga pālota le asatu ina atu lava ia i whailo inga le awhionga komsina ia whapea foi ia le tanto visenga o tu stala ma le whaasala lau whaftai foi se muntafa i le tanto maftanga i pe ona ia i le tanto ngā ruenga i pe la foi ona whaanga solo mai ai ia i le lua tau sanga o le a mai mo le atunu ia mo le atu foi langa ngā whaaftai le awhionga komsina ia awala foi ia le tūlanga i pe ona ia le tali me so tātou atunu i le whainga pālota le nei tūsanga. Ia, venia vanu e mo tue whaaftai tili pei o kako atunu tapo inga malu fu rau songa le malu masiofo ia awhionga e suyao ia mo ratu whalitua ia tau songa le pānimia ma le kabineta malu tausi ia o pai alawa ia o tātou o tunu le ngata i lea o tapo inga fo i le whamisunonga mama o tapo ia whaiva a kako ngā luenga sa whatunu nei o pai o tātou o tunu i onu tupu mo nei pai alawa lea wa inga matama mo ratu ai Leu songa tu mumpule i tu au mala te wainga le taima le wao fonti. Ia ele whangaru ni fwita po inga o tātu huso i le maro fo i se sae. Ia lawa wā, sua malwai fo lua, fo mai tūrai, sa ole misale au mo. Ia malau ni le sae lua. Si o la au ngana matasi. Ia to o te whale ula, mo upu ia te oi manua. Pa ia la sa mo mai le tau sama tu manua. Sei pa ia whili mkultu o le tau wilo ai malo. Mo le atu rea ngana whaftai, o komisina o whainga parot. Mo le atu whaftai tere lau tu tapo inga. Nuu mafio anga, pule maru e li i whai pule. Ia lau tu lango fwere ngā ruenga sa whatino. Mo le whaftai tere i le senga hoi. Ia o lainga sa rui i whata whaitau langa i fia. O e kāre i sia kere siano i tonu sa mo. I lau tu whanu no manuma lau tu kāre sa. E wai manu ia ngā ruenga. Ia sa whiri tanga ngā iripa ia o le au parota. I ni tai fo ia vea tātou whai ngā maro mo le si lima tau sanga. E mo le toi lau whaftai tele. Whaftai fo i whaurungo mta ngā ruenga. I le whamano me o rātou teimi. I le ngā te lea ia whaungo ina mai o tāwari. Sa whapenanu sosoani tele i le ngā ruenga sa whatino. Whaftai fo ia i rātou sa whatino le kako whai ngā paroka. I rātou uma sa whapenanu whawhai ngā ruenga ina le ofisa. A wal whatino ngā ruenga. Ia mo le atu le whaftai. Whamuri ai se whaafitai la o whainga ruenga. I komisina lango whapena fo le mamalu o lau whainga ruenga. Ia, i le ngā ruenga fo i sa whaatino, le wae manuia le whaiva o sa whaatamu soali iai le whaamui moe. Ia, bi ia le lofa ma le anga leo le atua.
le wa mai a lo ia faitau ngā lo ia o tātou whainga palota le stof o le sofa le o se tema ia la whapena lo le te pena whaasalalango tu ina atu mo le pa ia man mamalu o tātou tunu o taurumanga o tauru unga o tātou whainga palota o taunu ia le whainga whiwhiri ngā Samoa la whapena fo i te pena ma tu ina atu pe te whafo i atu le polo inga i lana fionga i le mamalu o le malo ia wala na maari lenga mo suita wa ua whapena le whamanu inga i le whainga whiwhiri ngā le tunu o le mātou te talo Samoa a whai wa iai se me whaare tonu ia o nanga fo i sa whenga iai ia te tonu lawa i matua atu ina ia rafo nu le aina sa ngā iai ne ai mo le anga i ruma ia ma tape nanga whaamumue a wasa tātou whainga malo o le whapena o le tūrai mai ia ma whapea on whaamunu iai pia Samoa i te tapo inga tātou tunu ai meise whaamanuianga le tua mo tātou tunu o sa mātou whaamtalanga lea nei tūrā le aso le soifu ia mai manuia. Ia ole naua mai moia so tātou tunu ia le saunoanga whaafitai foi ia mai le whionga komsina o le ofisa ia o whainga palota ia le whionga ia tu ia whelolo. E anga tonu ai foi ia lau tau mai moanga le nea whiawhelo tau ti ngamalu tau ngā pātia ele tūlanga i peo ne ele tātou whainga whiringa ele ngato tangata palota ia whapea foi nei a tātou sui tau wā sa tau wā le tātou whainga palota le nei tau sanga tole pai. Ia, momoli atu fo ia alo tātou nganga whaafitai tele ona o le mātau lava ia. E leo se ngā luenga whai ngofia le na whenga ia. Mana tua le lei. O le whainga palota le sa tu e whai tau sanga lea. Ia, lea la o manino. O taimi pupu a le na tāpena i le whainga palota. Alona winga. Ai longa na lava se malolonga le komsina ia aftoa ima le au whainga luenga i tamu whainga o le nei a whainga palota ina ia whai umanuia. Ia e tātou te langona i nai le anganga whaafitai i le ngaluenga sa whita i lunga i fo i re komsina ia maise le tātou le maise le whainga luenga komsina o whainga palota. Ia wawai atu i le saunuanga le whionga ia i le komsina le sa kau kukulu ia le komsina. Ai ono le tūlanga o le o tia o le whionga le komsina i le ngaluenga tu tō sa ia le whainga luenga. Ia wale upu moni le na o le taimi le sa whainga palota na amata mai le ngaluenga le nei. Le sa amata mai le tausanga utona i lua tausanga talu na amata whaanga solo mai le tātou ngaluenga iala ia i le whaanga solo ngā minga o le whainga o le tātou restala se ia o mai lava ia i le whaai ungo le mai aso. Ia o lea sa lau alo iai ia le whaitaunga alo ia o le tātou whainga whilinga i pera whai o na. Iai o lea whai sa whaaftaia e lea whionga i le komsina ia le ngaruanga whai ia le au whaasala lau wha pia whai lau tūs tala. Ia ua misia whai e lea whionga ia tu ia whelolo leu kuskala ia solulu uma i pia o na iai whailo inga masang. Ia lona winga la tātou tu e whailo i pe a whai e iai ni whaamsinonga. Ai a whai e lea i o ia. No winga e leila ula mo te mate falata ia i tai muno. Ia manatu le tau lunga le namba le si ui o le tātou porkalame le nei whai vaenga le whiawhi. Ia e momoli atu le nganga le whaafitai. Ia tātou company ma tātou business le ngata whai leo tātou langolongo au tū. Ia sa au tau whesoaswani mai le langolongo ino le tātou porkalame. A whaanga solo mai ai le lua tau sanga. Ia e pei o na ia se ia o mai lava. Ia i le taurunga ina. O le whaitunga alo ia o le tātou whainga palota i pena whoi ona. Iai whaftai atu le ofisa o le komisa o whainga palota, ia le ngata whoi lea, ia o le hai komisina ia a Peritania e Samonei, sa whaatupeina ia le tātou por kalame, ana leo noi alo tō whesosoni mai, ia e le tino ma mai mo mai le atunu, i le tātou por kalame, ia e pena whoi ona. Iai, ia talo soifua, ia o atu i le leisi whainga palota, ia o aulia pea o maulia atu ia le ola mare malosi ia ona toe whaawawa i lolea ia po olea ia nisi o vaenga le tātou porkalame ia mumole atu fo ia le vai malu i poenga i le mai moanga le atunu ia e le ato toa ia le au auna ai sao matu tamu whai lava ina ia tu ina atu le se lau paseno le au aunanga ia e mumole atu o to moro tamu tau lawa fesoa soani foi ile tūlanga i peo na iei au tāpenanga ia a walo whainga palota manat foi ia o le nā sa ia se tāua ia o le tātou porkalame ia pela foi ono tātou iai ia mai ona tātou whaio se ngā luenga le lei
ia ono tātou whapei whole o tātou o na lea o ngā, nā telo tātou whātou waa, ai fo ile vi inga le tapa usili le lang to runga tātou por kalambe, ia ile saunong whapitoa, ala hei komsina Peritania, tātou toi whei loa ai, manuia whasu saungone nei a whiawhi, tō whasefua. Talofa lava. I'm Gareth Hoare, British High Commissioner in Samoa. The Samoan general election has just concluded, and while the results are in the process of being confirmed, I would like to take this opportunity to acknowledge the Office of the Electoral Commission, election officials, and the many volunteers for their hard work and diligence in organising such a successful election. I toured several polling stations last Friday and the voting counting centre at Tuanamato, and witnessed a very well organised and orderly election taking place. I'd like to recognise the contributions made by many local communities across the country, offering up your church halls and public spaces to serve as polling stations. I'd also like to acknowledge the Samoa Police for the important role they played in ensuring voting took place in a safe and orderly way. The election was important because it empowered every voter to choose their local parliamentary representative and a national government. At the same time, voting at the elections gave Samoan citizens the opportunity to fully exercise your democratic rights through a free, fair and open process that essentially enables representation of the people by the people. That's why the British High Commission was honoured to support Whainga Balota Samoa 2025. On behalf of the British High Commission, we have been honoured to support Whainga Balota Samoa 2025. I commend the production team at WT Media for your excellent work in providing voters with all the information they needed to take part in the election, to make informed choices and make their vote count at the ballot box. Lastly, I pay my respects to those candidates who will form the new government of Samoa and become members of the Legislative Assembly. As the guardians of Samoa's democratic principles and freedoms, I wish you every success in guiding the nation on an upward path towards greater resilience, prosperity and security over the next 5 years. Soifua Maia Mamuia. Ua si lima tangata, ma ua whai whiwhilinga tangata. O ila tau ia, tu si lima e wha wau le pae inga lona sifuru manawaru. Ma le atunu e manatunga se unga. Le wha vai lea na tātara no i lea matanga o le tatu whasua. A ia taita ina ila tau umai. I mata i tusi o le wha vai na wha tātatia e toa ina i lea so. Lua sifuru waru o ki topa, i le tasanga e awhi iwa se lau. O na sifuru.